Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway, sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kama chikuynintakama. Kay pimerimasu, tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas. Imam kahta, mana pantachinakuspa. Chaynaha, liw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaha hayakamuy, willakamuay, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua Malulia Mahilia Matalactanchi Pau Hankichkan Ojilegon Plegona Cagacha Garamchiñariki Rimarininchi informativo regional que ya che Garamoñao simplemente Rimarininchi Ojilegon Plegona Eriki con un lunes piña Malia Mama ya ripukuchkan ñao ripukuchkan febrero apurado mao kai semana o ni semana taj waqta con gañamik ¿sabes? Hanin paliataja unangina gunata mucho itap suara kaskanchi kunanga kay semana ka chaupe kilay kamungaña domingo ya carnaval samuchkanña ya okni semana ta carnavalña nas pasaron gaño orima kay yo kilay kon palikon ya paliki chipaj taitan jipso timpe punta kalarepeja 9 de febrero y cuando kilay kon palikon con un puncha oranchipas 8 de la noche. Chena Jarike, Chena a ver, los cancha a través de redes sociales, plataformas digitales, Chentacama, los canchita a través de las frecuencias, ¿no? A ver, William Wedge, quien es los frecuencia 100.5 Radio Agricultura Sagalambras y 89.7 Radio Agricultura Vinchos y Chaguaño y Maramón. William Wedge, coordina con Anchipa Jarike. Manacha Jamanan Alien Hachu. Bien, ojilegona, palegona. Bien. Chana huilla con amaña, y hay con chico. Huilla con amaña, y hay culia sunchik. Mama le mama kai, ya que huilla con anchaya. Oche y caramon. Kai puno la manta, a ver, kai tu llega como le sé que chico. A ver, Maitachay, Kuyachay, quien es un chico. A ver, se llegó la chica, Alichachay Kosunchik. Nena Hariko, Blegón, Anichkarek, y Menara, que no le cachangue, chicos, es hacho, Yakis hacho, Ajas hacho, y Mainara, Arica, Harikiao. Kay semana kona pasaron ariko kanji kosi pakunan ñuqanchik lawtaq sumaqllataña usyachaykamuchkan sumaqllataña usyachaykamuchkan pero uklawkunataqa afectachkasqataqma uklawkunataqa porque ñuqanchik lawmanqa hasta allpakunapas ratullam rumiyachin imana chayqa kiskay punchaw mana parachaykamunchik chakichkan chakichkan ñawaqlegona panichallaykuna chaynama pasakullachka bien kay willakuywan a ver manchay ahora sí kay willakuywan qallarisunchik yachashqanchikna carnaval rikaw carnaval warmakuna witisyachkan pukllachkanku uchija tapuneqa waqra carnaval sutinqa rikaw aunque va a quejar una cultura, tradición igual y más ópticas papas la carnaval para la icona y chay miriki neochkanchi kai pro icona panilla icona de que guarmaconas pugliaspan kai chamana pata laupi carro para chay ñawpaqnin chay parabrisa ninkuchu chayta paquira pullanku
Ari warmakuna puklachkanku rikaw yakukunawan chuqachkanku globota kay pirikaw aperusqa globoka mas biriuchanta narusqa rikaw pakichakurusqa raqrarusqa nisunchau raqrarusqa mana pakisqachu sino raqrasqacha rikaw alaw aklaw marikayqa manaña valinñachu prácticamente cambiaykunankuña cambiaykunankuña kay pasakun kay chamana pata lawpi wakpita riki carrukunaman chuqachkanku armakuna pukllaspanku rikaw mana kanchu daño personal, solamente material, pero material. Para avisar alintan cuesta chachkampita chayachinqa. Chay chofer que carro que rabiachkanchik, porque armakuna chayta jorwarapun rikuwaqllaykuna panichallaykuna. Y chaynichkanku riki taytamakuna warmaykichikta controlaykuychik. Allinmi pukllarichunku pero ama carrukunaman wischuchunkuchu. Kayna llutanpi riki wischunku y chaynapi kay pasakun riki ari pukllayma hasta chakralawpiqa carrupura tukunakuruspas puntataqa tukunakuqku riki maqtachata pero solamente seguramente kaykunawan autoridadkuna wawqillaykuna palaykuna reaccionanqaku hinaspa riki ninqaku suspende imansunpas nispapas rikaw porque huk watakunapas chayna riki warmakunata manachun nirqaku ama pukllankichikchu nispa rikaw prohibiramurqaku kay yakukunawan pukllanata porque yo riki estudiantekunata oficinistakunata hasta documentos importantes chay apakuykus warqakuykusakunata riki yo hacha yakukunawan oparachiqku hinaptin riki chay documentokuna perdeq rikaw chaymanta prohibisqa hina kachkarqa chaymantaqa susigaykuchkarqa rikaw kunanqa kaqllakayna afectanakuy qallarichka chayñata riki wawqillaykuna palaykuna kay parakuna rikaw parakuna wawqillaykuna pallaykuna kay huknintaraq rimachaykusunchik pero kay parakunaman kay parakuna kasqanrayku kay yunka mayukunapas achka purikuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna achka mayukuna kay Sampanchu mayo chayñataq riki uraylawkunaman y más uraylaman hina kikin Amazonas rikaw Amazonas chayna riqsisqami wawqillaykuna palaykuna río más grande y caudaloso do mundo do mundo nisqanchik imaynanpi porque Brasil nintamiki lamar quchaman chayakullachkan rikaw entonces como Brasil ninta chayan natin wakpiqa del mundo ninantamiki do mundo ninku es idioma portugués brasileño entonces wawqillaykuna palaykuna nisqanchik kay yunkalawkunapi mayukunapas wiñarikuchkan mirarikuchkan y chay riki afectachkan riki puriqkunata rikaw bukichawan puriqkunata kaqaya riki wawqillaykuna palaykuna kay fotoqawasqanchikmina kay wallagapi wallaga kay imaynan kay mantaro ninchik chayna mayukachkan wallaga kay enemantupaq chay wawqillaykuna palaykuna chaqaya chukarusqa rikaw kay mayukuna mirarisqanrayku putkapi mala maniobra nisunchik chukarusqa wawqillaykuna palaykuna altura Puerto Santa Gema nisqanlawpi hukman rikaw hukusi watasqa kasqa rikaw hina mayu pata lamar hucha nisqasanchikña hina mayu patampi rikaw chayman hinatinsi chay chukaruqnin pasajerontin undikuykun wawqillaykuna palaykuna porque imaynanpi porque kay putka mayu achka mayu kallpayuq rikuchkan riki wawqillaykuna palaykuna anchaynapi rikaw kaypi riki purichkarqa rikaw adultos mayores paykunatas aparun chay nisyu yaku
o chayñatuk parejapas paykunapas igual uqllaykunata pallaykuna chay karon nacha canoa nisqanta rikaw perderullan puytikurun rikaw chay fuertita chukarusqa rikaw uqllaykuna pallaykuna warmita riki chay paychata rikaw qurqurullanku ñaqa ñaqayta qusantañataq semana atirunkuchu challpayta ñatinqa seguramente wañusqataña siqaykachikun rikaw porque sichu mana chay ratulla qurqunku hinatinqa ya wañusqañamiki nadiayta yachaspa chay uralawan nadiarunman chay patanman pero wak yunka mayukunaqa achka mayuta wawqillakunpa pallaykuna hatun mayu chay chiki chay lanchakuna canoakunapas purin rikaw chaysi chay machuchata riki maskachkanku wawqillakunpa pallayku autorakuna llaqta runakuna hinaspa chay vecinukunapas riki mas chay lancha canoas nisqankunawan riki patan mayu patan chawpinkuna tukuyta riki mas kallachkanku nin wawqillakunpa pallaykuna kay accidente rikaw si bien es cierto, pero kay mayo inicio kay putkayako kay inicio purisqanraykuya chaypis pasakun rikaw chayñataq justamente kay parakunamanta rimaspa ñakachkanchik riki febropiña lucupara anchikkunan susikaykamuchkan pero ñakachkanchik paramunqa marzo abril killakama nispa rikaw abril killakamaraqmi kachkan para nispa rimakachay kachkan desde Senami chaysi riki wawqillaykuna pallaykuna kay Ayacucho llaqta rika justamente maylawak distrito Ayacucho llaqta mana chay parapaq hinachu riki wasikuna callikuna kachkan rikaw porque chay wayqu yaku purichakunankunata riki callikunata riki mana maymi yaku purinantachu kicharunku sino huklaw ninkunata rikaw hinaptin yakuqa riki a veces wasikunaman pasakuykun a veces patakyarachinku pukrurayarachinku hinatinqa yakukunaqa riki huklaw ninkunataña purikun rikaw y masta miraykamuspaqa maymi purinan kallakuykun y wasikunaman yaykur qarin rikaw sachakuyta rurarun y mana kayqa riki kay Perullapichu Ayacuchollapichu sino casi a nivel nacional y mundial ya pasakun wawqillaykuna pallaykuna ari runa manan respetanchichu kay naturaleza nisqanta ni es principalmente kay mayukunapa chaki mayukunapa purikunanta rikaw kay chaki wayqu rikaw mayu purinan pero hanaykunapi harkaramunku naytaq riki yaku chay catarata nisqankunapas kachkaraman pero chaytami killaw chakrakunaman huqariramunku hinaptin riki chay chakirunña paqwa aychata tinga chaki timpuqa ya chaki hawqa riki limpiaykus hawanta carrukuna purikun callita kichaykuspa pero para kaykamun hinaptin imata pasakun chay chaki wayqu mayu rikurun kayla wakla wasikunaman yaykur qarin juntaruspaqa kay wakla callikunamanpas huklaw kunamanña liw kuyukurun ari kay chaki wayquta ruaytaq ruwarunku riki drenajepas uchuychalla y mana suficientechu wawqillaykuna chay drenajeta allichananku mas hatunta mirachinanku chayni wachkanchik wawqillaykuna pallaykuna según Instituto Peruano de Economía chay institutopas kasqa Instituto Peruano de Economía IP chayni wachkanchik qanchis chunka iskayniyuq tupu wasikuna sapa pachakmanta qanchis chunka iskayniyuq wasikunas mana allin rurasqa informales o sea mana ya primero chay llaqtata barrio nisqanta urbanización asentamiento humano ima sutiyuqtapas invasión ima sutiyuqtapas mana sumaqta planificaykuspa ruwaparunku y chay wasikunatapas gustunkuman rika albañil parlaykuspa ñuqamanta qallaykuspapas rika especialistakuna contratayqa rika qullqipaqta rika entonces wasita ruwakurunki chaypi wakpi rika mana chay especialistapa
nisqan ariki jawarispa rikao, pero mana kanchu qolqinchik ni especialistatapas consultanchikchu chaypi rikuwaqkullakunpi chayni achkanchik rikao 72% wasikunas informal, o sea mana kikillanchikpa ruwakusqanchik imamanta kaspapas hasta material noblemanta, aldomanta, tapialmanta, rumimanta kaspapas mana riki de acuerdo chay ley de edificaciones ningrigao chaypi tupukachkan kayna chamkanan kayna rakuchayoq kayna llañuchayoq kayna perqa waknapi chaypi nichkan riki maypi chaypi imayna ruranatapas rikuwawqllakunparaykuna kayna mana afectasqa kananpaq pero mana chayta kasukunchikchu chayñata rikao suqta chunka nichkan rikao colegios públicos riesgo de colapso colegios públicos colegio nispan rikao de secundaria primaria inicial ahora suqtachunka sapa pachakmanta suqtachunka tupu colegio kunas kachkan peligropi wichikurunman siwawqllakunparaykuna y chaymanta niwachkanchik pichqa chunka waranja estudiantes kachkan peligro ante desastres naturales nispa waqllakunparaykuna porque quizás colegio wayqu o warmakuna mayuta chimpaspa wayquta chimpaspa chaki wayqukunata chimpaspa rinku justo risqankuraraq para lluqlla y aparananmantapas chayna niwachkanchik rikao Senami Ayacucho como región distritukuna kachkan kimsa chunka pusaqniyuq emergencia nisqanpi kunan kay 2026 pi imaynanpi porque wakiq llaqtanchikkunata chayan riki allinchata y wakiq lawataqa nisyuchata chay nichkantaq rikao 23,000 personas o sea chayna runas wawqillaykuna paliaykuna kachkan riesgo de inundación nisqanpi o sea yaku yaykurapuaswan wasinchanchikman hinaspa tiurapuaswan imachanchiktapas nuyurunanmanta mana nuyurunallanmanta sino pirqapas wichi imaykunmanpas rikao y chayna niwachkanchik wawqillakuna kay IPERCAO Instituto Peruano de la Economía ñascarun ñarikao 128 emergencias viales que Ayacucho región Ayacucho a nivel nacional manda más pues ñankunatam wichi karin inas pañetieron kaqallaqani pasión kapericao carreterata paquieron mana carro pasanan dejaroncho uklawkunapipas yawpipas qhawachkarancha chakiwayqa riki aparusqa ñanta napincha inanta riki purinku chaqay carrukunapas siniganku y chayni achkanchik Ayacucho kachkan cuarta región con mayor incidentes según Ministerio de Transporte y Comunicaciones por huaicos, derrumbes, colapso de puentes, chakakunatapas apachkantaqmiqa manapaspapas hawankunata pasaron kallarqarin qahayrikao chakakuna maykunapi a ver sachakuypi tarikurum Casella chaka wak sankuspi chaqaya nimpa wichiykurusqa chaytapas qawaranchik kay programapi chayñata niwachkanchik rikao mana allin rurasqakuna obrakuna wawqillaykuna mana allin rurasqakuna obrakuna kachkan rikao y chaykuna mas sachakuymapan por ejemplo kay chakiwayqa nishkanchik mana allin rurasqa ingeniero pita chay yachaqchiki chayta ruwan sumaq kay ama chay sachakuykuna pasakunanpaq imama chay ruwarunku canalta pero yakuqa mana canaltaq purinchu puritaq purinñari juntaron hawankunataña purikun rikao entonces mana chaykunata qawarirqachu rikao llañullata kay centro hinalla kay centro lawqa riki kay alto kay picotallamanta marin yaku chay yakullapaqmi kay ukulawpi kay drenajikunaqa chayna drenajillata rurarqun
chaki wayquñataqmi ki anay wayqanay urqumantara riki yakuqa hamuqun wayqunta wawqillaykuna palaykuna chaymi tanto chaki wayquqa riki manam drenajepaqchu waqa riki mayu chaki mayu. Entonces chay mayupaq hina kay Alamedata imayna uraylaman pamparamunku kay Puente Nuevo nisqanta chay ukunta mayu richkan chaynatam rurananku karqa riku wawqillaykuna palaykuna. Chayna niwachkanchik rika más especialistakuna riku wawqillaykuna palaykuna obrakuna mana allin rurasqakuna. Chaqay niwachkanchik chunka colegios kachkan alto riesgo estructural ay mama. Entonces kay clase manapas hallarinqachu kunan kay marzo killapi febrero piña kachkanchik febrero piña marzo ña hallarinan ña clases wawqillaykuna palaykuna chawpi killata rikaw. Chayata riki kay willakuy pues punulawmanta chayamun kay mana kay ayakuchulapichu kay sachakuyqa sino a nivel nacional ya kayqa punupipas waqaya yaku hanaymanta riki kay wayqunta riki mana dejankuchu suficientitachu yaku purikunanta yaku lluqsikurun kanalin tenis kaqay kay urqu hawachkanchaw y kaqay kay wasichu kay colegiochu kay chakachu kay no sé imach kay kaqay kay punkun pasaros tioros qawqay algo fototapas qawaykusunchik kaqay kaypi llaqtata wawqillaykuna palaykuna kay ukchantaraq menos yaykusunchik qawachik kaypi llaqtata tioros qawachik llaqta tíos qawqillaykuna qawaychik kay llaqta pampasqa kachkan kaypis pampasqa kaypipis igual yakurik yaykurun kaypi kachkan justamente kay huknin fototañita qawaykusunchik hasta carreteratapas bueno kay bullanchikta mas chatupallaykachisunchik bullawachkanchik kay carreteratapas kay taparusqa chay carretera harkachikun manachu kan chay tapas hawantaraq pasarusqa lluqlla wawqillaykuna maypi carreteraq chin ocuperaq kachkan rikaw manachu carretera patankunapi kay Villalobos Ribetapas chaypi wakpi kay nachakunata tarinchik chaytapas hawantaraq pasarusqa yaku qaqaya rika llapa sachachakuna plantachakuna posiblemente rika purun sachakunachu imaynay chaykunapas tilapasqa ñampi pampas chaynamiki yaku ruraspaqa ruran wawqillaykuna chaymiki naturaleza chay imaynata naturalezata harkakuspapas wawqillaykuna palaykuna runalla kaqmi natinchik suscha niwaq rika uywalla kaqmi natinchik suscha niwaq rika aunque uywachakunaqa kasuchakunmi pero naturaleza pues wawqillaykuna palaykuna. Kay maypitaq pasakurun kay centro poblado de Chacaneque distrito de Sangabán provincia Carabaya Puno chaypi llaqtata pamparos wawqillaykuna palaykuna kay nisyu para chaypi wasikunata yaykurun tiyurun wakiqtas aparun nichkan chaypis callepi achikyanku riku wawqillaykuna palaykuna parapi pues wasinmi liwiyaykurta imaynatañama chaynata riki centro de salud chaytapas igual yaykurun centro de salud manpas seguramente kay foto kay riki centro de salud parika posiblemente centro de salud manpas yaykurun altuntaram aparusqapas kay sutil hachallinqachik altuntaraq purirusqa segundo pisomanpas yaykurusqa chaypi llapa material de centro de salud nuyu wawqillaykuna palaykuna total chaysi riki unquqkunatapas huk lawmanña apanku vecino llaqtakunamanña rika vecino llaqtakunamanña profesionalkunapas chaymanña rinku chaypiña atendichkanku nishkan riki wawqillaykuna palaykuna aunque Caritas paykuna yanapakullachkanku pero igual hayka ayllutaq kay llaqtapi yacharqa pichqachunka ayllu Chacaneque y Tunquine nisqan llaqtapi wawqillaykuna palaykuna y kay carreteratapas hawachkanchik kay carreterakunapas apan chaykunapas limpiana kachkan carreterakuna
prácticamente liwa awqillaykunapa pallaykuna imaynapim kaychaqa nichkana es mana yarikaw yaku purinan wayqukunata respetanchikchu chay chaki wayquchakunata rikaw como mana nishu kayna paranchu inata rikaw nada inata nada harkarachincha pero chay timpunpiqa nishuta purikun rikaw awqillaykuna pallaykuna chay nichkanku chaypis riki chay centro de salud hinalla funcionananpaq módulo temporal nisqanta instalananku y wasikunatapas chaypi limpiananku rika carpakunata rurananku prácticamente awqillaykuna pallaykuna chayllachu mana chayllachu corakuna punchaw coracoratapas awqillaykuna panichallaykuna chikchipara tocorollasqa llaqtata chayta hawaykusunchu awqillaykuna pallaykuna chay misuq kachkan videonchu aqayan kaynatam tocorollasqa ruyaqllataña llaqtata kaqay llaqta hawan hatan ruyaqllaña awqillaykuna pallaykuna yaqa kayqa Polo Norte pinarqa rikaw arukpas kachkan video chayta hawakuchkasunchik rikaw awqillaykuna pallaykuna kunan tutaqa a ver kaypi kachkan ahí está kaynatamik awangnata ruyaqllataña y claro chulisqa motochatapas yaqa aparusqa plantarusqa carreterapas wakna awqillaykuna pallaykuna ruyaqllaña wak yakupas rikuchkanllapa chay yakuchakuna chullurusqa rikuchkan wak achkallaña mayo hinaña putkaraq ruyaqqa chay rankachu chay granizo chantinkuna chayta ruwarunqa cora parinakuchaspi pariwanita imapira huchallikunki nispaya nisunchik rikaw kaynatam kaqay parkintapas parkipi plantachakunatapas waytachakunatapas tokurusqamiku awqillaykuna pallaykuna kaqay callikunapas total wasikunapas yaykurusqa limpiaku pichakuchkanku awqillaykuna kaqay wayqutam ruwarusqa wakiq callikunataqa y está a ver kaypi audiopis kachkanchu formados a través de a ver manachos imata chay ruwarunipis apoyo urgente para los afectados. Bueno, kayqa radio coracorachu chaypa publicamos chaymi chay animasqaña video chat especialtaña ruwaramunku ukpas awqillaykuna pallaykuna kay ahí está qawaychik kay a ver kayta audio gracias amigos curacureños kay video chay chikmanta Coracora TV digital calidad kay ruyaqllataña ruwarusqa awqillaykuna pallaykuna mana kayqa lasta katin allinchikanman lasta llaqta kasqa nisun kay qichwalawtamiki runtu para tokurusqa awqillaykuna pallaykuna chaymi kayqa qichwalawtam tokurusqa kay periodistapis camaranta qhipikuykusparaq purichkan kallin fotokunata tomastin rikaw chaynatam llaqtata tukurusqa hanay patakunatapas llaqtantini hanay patakunatapas chaynama kay sachakuykuna awqillaykuna panillaykuna llaqtanchikunapi mana chayllachu kay parakunamanta haykusunchikña kay naturaleza nisqanmanta kunaqa accidentes de tránsito kay Huancavelica-lawpi awqillaykuna pallaykuna kunan achillay pachapi tawa horas iskay chunka achillay pachata kay carretera vía Río Santa ninku rikaw kay Limalawman kay Costalawman niswancha claro Limalawman pero richkan kay mayuqa chay mayuman pawarukuykusqa kay camioneta 4x4 wawqillaykuna panichallaykuna chayta rikita willkachaykuchkanku imaynampi chay pasarukun puñururqachu parawanchu lluchkapichu apaykachikurqa falla técnica imaya pero chay materia de investigación ninku rikaw chaynaqachu wawqillaykuna pallaykuna
jaja tariki mayukama pawarukuykusqa antes mana wañukuy karonchu mana wañukuy kaptinqa kusikullanchikmi anki kirisqa lluqsirullanku rikao iskay hatun runakuna grave kachkan y wawachanpas salvachakurusqa wawqillaykunpa pero kayna accidentepiqa wawachakunaq salvakunman napipas kay mantarupipas kayninpi narkillapi chay pawakuykusqa nachu tayta maman wañus warmalla uña warmalla lluqsirusqa warma pura salvanakusqa kaypi ninriku wawqillaykuna pallaykuna kay carro pawachkatin seguramente maman o taytan riki warmachata tanqaykura rikaw Huichataqchum kayna carro puytikuptin kikillan warma pawarurqapas imaynaya pero kay uña warmachataqa tarirunku hanay waqtallapis chay carretera ukullanpis manas kay ukukamaqa chayasqachu mientras kay tayta mamanñataq pichqa chunka chankari allin carro ukuchamiqa carrontin mayukama ripukusqa wawqillaykuna pallaykuna pan kay carrupas taqñuy no carro kaqllaraqma kachkan pero sutillam kay taqñuy kachkan rikaw chay chayrunku rika antes chiki sumaq chay cinturun churasqa karqaku no tiwak tiyanpachal charuti sumaqllata chayrurqaku kirisqalla mana wañukusqakuchu wawqillaykuna pallaykuna rikaw hinaspanisqa rikaw huk chofer hina chayninta purisqa rikaw huk chofer Julio Patiño Pais rikusqa kay wichiqta hinaspan ay mismo challariki sayaruspan bajasqa yanapaq chaypi warmata waqachkaqta tarirun iskay watachayuqlla wawqillaykuna pallaykuna chay warmachaqa chaytas huqariramun hinaspan ay mis huqariramus yanaparun seguramente riqmasinkuna kara Juliño Patiño parika sutichampas sumaqcharagasqa Juliño Patiño entonces hinaspan seriki mayuman pawan riki wawqillaykuna pallaykuna tuku horayta hinaspa ahí mismo auxiliasqa chaynapi salvakurun seguramente porque mana ahí mismo auxilianmanchu karqa hinaptinqa chay wañukumankupas karqa porque haykata achka uyarinchik awanchik pajarinnintinkuna minchantinkunaña tarinku hinaptinqa ya chaypi wañusqataña rikaw kunanqa riki ahí mismo chaylla kamas rikura riki chay carro wichiqta 4:20 tutapaycha pero sutilla riki achkintin wichirqa rikaw achkintin sutilla wichirqa rikurqa hinaspa kamas chaypi saykuspa riki warmata puntata salvarusqa hinaspa taytamantapas salvarullasqa chay nichkanku riki es un héroe anónimo del amanecer Angelina ya salvaron nichkanku chayata wawqillaykuna pallaykuna kay pukyu challwanka chaypipas camioneta waqtan parusqa sirirukusqa carreterallapi wawqillaykuna pallaykuna seguramente kay pista nuyu kachkan chaypi riki velocidad nisqaspa riki perderurqa riki dirección nisqan puytikachakuspa riki chaypi carretera patallampiqa kay auto wawqillaykuna despiste nisqanta manaya jaja kaptinqa kutaripukunman karqa yaqa pampallam urqu kasqa teniki carretera waqtallanma riki tumpa nada waqtachalla kachkan chay puytikusqa wawqillaykuna pallaykuna chay riki yanapallanku chaynin puriqkuna rikuruspa chaytapas yanapanku riki wawqillaykuna pallaykuna nisqanku exceso velocidad y mal carretera chaynapim chay accidente nispataqa rikaw chaynata riki wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq huk accidentipas kay willkawamanpi imañam chayqa kayqa pukyu chalwanka kayqa willkawamanpi wawqillaykuna pallaykuna combiña kayqa combi chukarusqa wawqillaykuna pallaykuna kay ruta Condorjocha Vilcas Waman lawpi
huk autuchawan wawqillaykuna palaykuna kaqa ñawpaqninta churarusqa chaypi nichkan pasajerokunam karqa kirisqa wakiqninkunaqa nisyunejmi nisyu takakurunku rikaw y paykunatas chay Vilcasuaman centro de salud nisqa postam apanku rika wawqillaykuna pallaykuna kay sector Chiribamba ninkuchu chaypi chay combi riki chugarusqa wawqillaykuna pallaykuna a ver kaypi qhawaykusunchik kay videokunata kaymantaqa mandamuchkaraku rikaw a ver qhawariykusunchik ahí es a ver Mira cómo queda el carro. Hukning mayo piskas waqtallam ba kay mayo patallam sayarus transportista con vecinukunata transportistakuna Mira cómo queda el carro. Natam ñaturullas auto chata riko wawqillaykuna palaykuna rikaw a ver hukpas kachkan video kay fotonchikpi qhawakuchkan riko combillam chay autoqa mana rikukunchu a ver kaypas chayllachusmi chayllam kasqa kaypas a ver kunan hukta ñataq chimpanmantanchus kayta qhawachimuchkanchik chimpanmanta kaqta ñataq qhawaykusunchu wawqikuna panikuna ahí está kaymi más claro minivan kasqaqa autochachu minivan cha uchuy minivan cham kasqa chay chukarusqa ripi combiman wawqillaykuna palaykuna a ver kayqa diferente chusman igual ahí está el otro combi combiqa tumpa laqlaniqchaña ma diferente pues kachkanmi hinatachus qhawachkani a ver kay hukninta qhawapaykusunchu wawqillaykuna palaykuna a ver iskay chukichus kaqkarun casi kaqchalla mamalla manachu caso Mira cómo queda el carro. Acá más chukarusqalla minatinmi kayta qhariki mas raklawchaman yariki kadukuna purinanpaq aparusqaku inatin kay videopiqa riklawchapin kachkan rikaw yaqa pantarachonchu wawqillaykuna palaykuna sumaqta revisachaykuna parece que doble accidente en España yaqalla nirunchik Marrimari wawqillaykuna palaykuna Apurimaqpipas accidente mallay mama accidente mana riki sosigachkanchu maypipas chaypipas full accidente wawqillaykuna palaykuna kay carro riki accidentakurusqa kayqa Apurimac lawpi chaypis wañukuy karun wawqichalay panchalay suqta wañukun tawas kirisqa kacha chunka rirqaku chay carro rikaw chunka runakuna illararqaku chaypi suqta wañukusqa y tawa ñataq kirisqa riki wawqillaykuna palaykuna kay carro riki junta purillarqa kay carro mis paqwaychata ñuturukusqa carro kasqanpis qhawakunchu sutillami que tumpalla kaspaqa inallara formachan rikaw paqni plasticota otaq latata pampaman rikaw taqñupasqata churaykunki chaynam kachkuwaq carromanpas parisikunchu nishuchata ruwakurusqa wawqillaykuna paykuna chaychik wañukuykunapas karun chay huknin wañukuqsi riki uña warmalla nishkanku rikaw chayñataq chay carro apaq ñataq kirisqalla nishkanku wawqillaykuna pallaykuna y kay minivan nin chay riki runata aparqa y kay sector Layaypampa comunidad Cotarma distrito Pichirua provincia Abancay chaypi kay accidente pasakurun kay carro apaq kasqa Johan RB 28 años payriki kirisqalla y payta aparunku riki hospital regional Guillermo Díaz de la Vega nisqan Apurimaqman
y chaynata riki yanapanakusqaku riki bombero kona, bombero de Abancay paykuna yanapasqaku awqilaykuna palaykuna wañukuqkuna a ver icha riqsisqanchipis kachka hinata ñawinchaykusunchik wañukuqkuna riki tayta mama Laureana Ramos Pipa 80 años payacha wañukusqa. Maribel Huamán Aguilar 33 años, Alfredo Miranda Villarroel 43 años, Rosa Aguilar Ramos 50 años y Juana Maucaya Huamán paykuna wawqillaykuna wañukullasqaku. Chaynallataq ninrika ima Juana riki hospitalman nishu gravita apasqaku hinatinsi hospital man chayrachinku hinatinña wañukusqa porque chay accidente pakasqanpiq pichqallas wañukusqa y uktaqa riki hospital man chayrachishkaptinkuña riki wañukurqa riki apasqankupiña chaywan suqta riki wawqillaykuna panichallaykuna chay warma kachkan rikaw chay warmapas igual wawqillaykuna pallaykuna ninrikaw chaynataq kirisqakuna a ver kaypi nichkan rikaw a ver mana kirisqakunapas sutintaqa mandaykamasqanchikchu solo wañukuqkunallapata rikaw chayta riki ña Ministerio Público nisqa autoridadkuna qhawarishkankuña Unidad de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito paykunapas rikaw qhawarishkankuña imaynanpis chay accidente pasakurullanman kasqa chaykunata rikaw y siempre qhawarinanku wawqillaykuna chaynapi chay informeman hina SWATpas yanapakunanpaqya ese SWATpas runa muchayuq niptinqa mana yanapakusqachu mas rimari wawqillaykuna pachillaykuna mas rimari chaynallataq justamente kay hukni informeta qhawachkarqanchik pero paramanta rikaw paramanta y chayllaman kayta tupaykachisonchik aunque chaywan kuskata kayta rurananchik karqa pero a ver rakirusqanimiki kaypi niwachkanchik yaqa pichqa chunka waranja mana pichqa chunka runallachu sino pichqa chunka waranja warmakunas kay Ayacucho llaqtapi kachkanku sasachakuypi peligro de desplome de colegios públicos kay willakuytaqa ñaqa willakuyuq karqa rikaw chay Instituto Peruano de la Economía o IPE paypa willakusqa kay willakuyñataqmi Ministerio de Educación Minedo wawqillaykuna pallaykuna kayqa huk institucionpa Minedo Ministerio de Educación paykuna kaytaqa willamuanchik chay siriki kay pichqa chunka waranja kay Ayacuchollaman tenemos ni siquiera a nivel nacional kay ariki kakun rikaw según región mina según chay zona nishu afectasqa o tumpalla afectasqa kasqa mina rikaw cada región kachkanqa informeqa entonces kay Ayacuchollamanta rimariskanchik wawqillaykuna pallaykuna chay pichqa chunka waranja estudiante kachkan riki sasachakuypi colegionkutas riki wawqillaykuna pallaykuna colegionkutas lliwpara riki afectarullan suqta sapa chunkamanta o sea 60% de colegios kay tupachkan kay tupu chay IPEPA willakusqawanpas chay Instituto Peruano de la Economía paykuna willakusqawanpas tupachkan sapa chunka colegiomanta suqta kachkan peligro wawqillaykuna pallaykuna alto riesgo de colapso niskanqa alto riesgo de colapso tenqunqayta estudiachkaptinqa por ejemplo marzo killapi qallaykun clase estudiachkaptinqa wichikuykuma manachu kay sukuspi hayna wata suqnin watachu chayna estudiachkaptinqa manachu colegio wichikaykamus warmatapas hapirullasqara warmachus wañukusqa chaypi y justo chaymanta rimachka wawqillaykuna pallaykuna
kay colegiokunas mana cumplinchu chay condiciones mínimas de seguridad estructural nisqanta según ley de edificaciones, ¿no? Chay mañapakusunchik rigaw ley de edificación nisman. Ari chaypim nichkanrik chay ley de edificación pe imayna haykayna rurana kasqantapas y chaytam cumplinanku rigaw. Chaypi kachkan rikyaw mana kay construcción qariki kay ruayllamantachu sino kachkanta chay accesibilidad nisqanpas chay ley de edificación justo kay instituciones públicas kunapi llamkapakuspa justo carta kunaman chayamarqa accesibilidad chayta informakama nispa informa ari kaynin justamente accesibilidad kunata ari que allicharqanchik riga o allichachirqanchik nisunchik. Entonces accesibilidad puntataq mana karqachu kay chay normas técnicas chayqa riki sutin norma técnica en realidad entonces mana puntataq karqachu chay norma técnica riki munasqanku mina rurakuqku riki ima localtapas rikaw ingeniero arquitecto, albañil o llaqtapas riki tiantaykus kay nachatuarurun nispa ruwakuruqku rikaw pero kunanqa kan norma técnica o ley de justamente ley de infraestructura nisqan masqay mina rikaw chay normas técnicas kachkan chaypi nisqan imayna rakuyuq kanan columnakuna imayna kanan allpa chakankuna lliw charik punkunkuna mayna sayaymi lliw wawqillaykuna pallaykuna altumpi fierrunkuna ama huchaykunanpaq lliw chakachkan chay norma técnica perikaw maynim kana quizás chay estudiante silla de ruedayuqpas o muletatapas utilizan o ñawsachapas enaten qariki ama chukarunanpaq kanan riki chay implementación o chaypam sutin accesibilidad y chaykuna faltan nisqan wawqillaykuna aunque kaypiqa manam chay accesibilidad nisqanmanta churimachkan sino kay parawan colegio wichikunman nichkanmi rikaw chaymanta rimachkanqa rikaw pero ñuqa yapachkani chay accesibilidad nisqantawanña rikaw mana cumplinchu nichkan riki kay norma de seguridad chaynaqa kay parakunawan wichikunman chay wasi mana parallawanchu kunan timpuqa hasta pachakuyupas kachkantaqmi riki pachakuyu taspirikunman hinaspaqa chay colegiotu wichiykarachikman mana parallachu rikaw mana chayllachu wayqupas rikaw wayqupas qayninpa pasaq semanata kay Huancavelicapi colegioman liwa kunan vacación kachkan mana estudio kanchu pero altunmanta chay ripukaykamusqa chay allpa mito hinaspan chay colegioman yaykurusqa ventananta material noblemanta araqmi kasqapis colegionkuqa kaytaqa musuq pero igual manaña limpianaña rikurimun seguramente kunankamaq limpiamarullankuñachiki faynaykuspa rikaw entonces deslizamiento chaymanta rimachkanchik chaymi qayninpa chay kay Huancavelicapi chay colegiota rikaw chay deslizamiento ñiterusqa rikaw hasta ukunmanpis yaykus con material noble kaspallaña riki takiarurqa aguantarurqa chaykunata niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna especialistakuna nichkanku pero mana yariki aunque especialista ninhina temps autoridadkunayri kay gobierno makinpi ministerio de educación chay mana riki presupuestuta qomunchu riki paykunaqa kay congreso y gobierno qollqi tukukuylapim pay kikillankupaq qollqi tukukuylapim kakunku chay tanto qollqita rakikamunman chaywan riki kay colegio kunallatapas allichaykachiswan rikaw kunanqa chay qollqita paykunallam tukukun paykunallañam gastakuyta munan y llaqta kanchu wawqillaykuna pallaykuna aunque especialistaqa ninqachiki chay estructura educativa nisqa infraestructura educativa nisqantaya sumaqta riki ruwasunchik integral sostenida etcétera etcétera pero mana qollqi kanqachu imawantaq wawqillaykuna pallaykuna congreso wichqakusqachu chay en vez de chay presupuesto yanqa gastakachikunantaqa
chayllapas sirvikuchun pero hasta ahora Congreso kunanwatapas más tara jolliguita chorakuykun con más sueldo más wawqillaykuna pallaykuna nishkanta rikao kananmi kay mana riki chay infraestructura integral sostenible chayllatachu nishkan sino kay llaqtakuna mirasqanman hina suficiente warmakuna atendienapaq hinankanan rikao vivienda social chaykuna planificación urbana infraestructura vial conectividad justamente con la internet rikao acceso seguro centros educativos etcétera chaykuna faltachka nishka wawqillaykuna pallaykuna chay APPs, Asociación Público-Privada y Obras por Impuesto, chayta implementación niskanko, pero mano ñoqaqa chay APP-wan acuerdo chukani chay hariki privatización de la educación wawqillaykuna pallaykuna chay obras por impuesto chayqa allintaqman chayta harika empresakuna señor empresario en vez de impuesto paganaykita obra piñarika kay colegio turaykachipuay chaka turaykachipuay kay achka riki chay obra por impuesto ruachinku riku wawqillaykuna pallaykuna pero chay privatización chayqa manan allinchu wawqillaykuna pallaykuna más rimari wawqichalay panchallayman chayllachu mana chayllachu kay colegio manta rimas paja kay colegio paras piskachkan 1.5 millones de perjuicio económico chayta kay Contraloría tareron wawqillaykuna pallaykuna kay Municipalidad Provincial de Cangallo riki rurachichkan rikao chay colegiota chayman pertenece Municipalidad Provincial Cangalloman chay paraspi colegiota ruachkanku y chaypi wawqillaykuna pallaykuna kachkan chay irregularidades kaykunapi proceso de selección o sea chay empresa chay contratista nombraypi o paykuna chay aklaypi nisunchik mana nombraychu sino aklaymi chayqa aklaypi porque paykuna riki concursospi yaykunku rikao ejecución chay obra ruraypi y liquidación de obra y rehabilitación del Colegio San Cristóbal de Iglesia Oasis Distrito Paras. Según informe de auditoría wawqillaykuna pallaykuna número 18/2025 hayna watara kay informe kasqa chaypi nichkan rikao kachkansi kaypi pagarachinko mana rurasqakunata chaytaqa hayninpa tratachkarqanchikña kay Vinchospi Socospi kunanqa kay Cangallopi mana rurasqankumanta pagarunku wawqillaykuna pallaykuna alcaldekuna chay empresa rurarullanim nispa presentay con informenta y mana chayta comprobaykos rurarankiñachu kagay pagaykusaykiris pagayku chaymiki pago por obras no ejecutadas o pago por partidas no ejecutadas sumaqta rimaymunasqaqa contratos firmados fuera de plazo, adelantos otorgados sin cumplir normativa, omisión penalidades, chaymi kachkan kay municipio chikunapish wawqillaykuna pallaykuna kay contratistakunam llumpay vivo rikurunku munasqankota rurakuytam yacharunku wawqillaykuna pallaykuna perjuicio de pueblo llaqtata perjudican claro kay empresaqa ruraronqa ganaronqa bolsikunta waykanta juntaykachinqa pitataq perjudican llaqtata wawqillaykuna pallaykuna kachkan chaypi chaqay nichkan chaypi kachkan mana incluso chay penalidadtapas mana allin rurasqanmanta chay empresario cobrankuchu chayñataq riki
profesional inhabilitado, o sea, manas habilitas gachkan profesional, ya profesional que mapipa sochali con inhabilitar a chico. Y paita llam cachis con iscaricao. ¿Ah? 6 funcionarios involucrados en corrupción o pelegona. Sota funcionario, ahí está. Sota funcionario involucras hakachkan ning pelegona tariki denuncianga con iscaricao. Ari denuncia chungo wa pelegona denuncia chungo riki mana chay ali ruasangumanta. Y mana kay municipio chikuna alienta chuchay parte trabay kuchka binjos pips jawarin siña. Chay proyecto carretera chay tralim jawarin sin incluso públicas hakachkan. Igual kay socos pipas, punko tam choraulian ventana tan choraulian en espan pagar a chicos ka. Machaira kuchkanta. Binjos pips ya naricao. Bueno, aunque fallas técnicas, ñarika, man atiskan kunapis chay kunita kunata roa paro ñarika, o chay badin ni sunja, badin chakunata. Chay chakatarika, chay tapachin ñarika, chay chakamuyurikta, mana chay tapachinchu apenas nada chatachi que palia chayka chay manta taparachiniña nis cobra gorus jarika. Chay señalización taps sticker talaga y con chay sticker garika rato ya soktaquilla dorajla sticker konaga rato chay que perdieron. Chay pagari que suma chay estampado chamkaita deben formal rico aujilla con pelegona. Estampado formal en atin chay rico aujilla con pelegona. Chay estampado formal wan chay pe una doraj porque que había los libertadores pericao che plantas algo y nada ya rica con señalización con che con que binjos pips hago igual che te digo pagar a chingamik ay wa khile con que kaita ya hawasin chiquiliu yachtarona ya hawasun chikameriki que año jalaico hawarine ta haricao suyai chik choricao yachtarona exigición ya autoridad conata. Ay, es que na paiguna mana y perdin kucho gana koilla puaya koilla pia kango y man alinguna torwach kango. Igual pasa con kai no han pasado kai imam kai pasotin achka gawak piña ima suti chawan kai tarwarjako porque achka gawak piña kai na local con na wichin riao manacho Trujillo pe wiche con macho chay na roiro chaja chay hatan e chaya ta puno pips ay con una piña chaya te macho jainin pa kay armaros gaña te cha armaro tinko basiach katin cha wichero koy con kay pukyo pips o con pelegona y chay tarik nichkanko se cayó o se desplomó. Pita kaita jawarenja porque chay mana nya baliña chojle con basiach capting o sea nya mezcla ta basiach caracoño el cotin chay riki mana aguantaron tanto llasaita chay zapato chagona chay puntalgona churasjanko y chay tenchkanko kay peja chay obrarorajmi que huchayo chay columna konatam alintare que chay pichoran manco carga seguramente material tare que menos haya chinco mana chay era coancho ñullaño con allá en atin mi chay vencerá chico nispanichkanko mana chay manta regidor con arimarincho como fiscalizadores ni alcalde pasmanas con ancama arimarincho. Empresas punkuta wichjaron mana ni periodistas pa grabananta pues de gancho. Y vecino con añata jawayaman terima pachakuchkan koriga manayen obrata roran con nispa. Wake
tumpa yachay tukuchaqkunaya niskan mana allin fierrukunatami churaronku chay agregadokunamiki pobrella karqa mana allinchu karqa chaymiki chay wichikuykun nispa y kaymanta maytaq chay Contraloría maytaq chay waka entidad donde está Defensor del Pueblo donde está ima institución kunaña kakumpas may chaykuna rikurimunchu hatun rikya hatan rikya chay vacío ukuyuqta ruranku ay obrakunata chay mercado municipal nisqanta ruwasqaku mercado tam ruwasqaku chay kaqay destruido chaynakunan pasakuchkan mala calidad wawqillaykum chay empresakuna riki mana yachaqkunachiki ruwapakullanku rikaw chaynapichik kayna kuna pasakun chaynata wawqillaykuna pallaykuna kay Congreso yachasqanchik hina riki ley de amnistía nisqanta ruwakuykun hinatin riki kunanqa kay asesinos de Ajomarca Telmo Hurtado lluqsikaramunña wawqillaykuna pallaykuna uchku wasimanta iskay chunka suqtayuq warmakunata wañuchirqa wawqillaykuna pallaykuna wak Ajomarcapi warmakunata y kunanqa rika leyta ruwaykunku héroes chay runa chay llaqta wañuchiq runa wawqillaykuna pallaykuna chay juez Wilson Verástegui Galvez payrika niykurun chay Instituto Nacional Instituto Penitenciario chay carrel kaqtari uchku wasita chay mayor de ejército peruano Telmo Hurtado pay lluqsikamunanpaq payriki wañuchirqa suqtachunka esjon runata chay ukupi karqa iskay chunka suqta warmakuna wak Ajomarca lawpi kay 1985 watapi chay wañuchisqanmantam karqa sentenciasqa uchku wasipi paytan tumparqaku riki por secuestro desaparición forzada mana delito de asesinollachu sino kimsa ñarik iskay chunka kimsa watata cumplirunña tumpa machuña kachkan y como ley Fujimorismo riki nin chay runakunaqa lluqsichakamuchunkuñaya ita ley de amnistía chay juez Wilson wawqillaykuna pallaykuna mana llaqta kuyaq kachaykachiña waki juezkunaqa manam kacharichishkankuchu hinallan chay procesukunata apachkan manchakuchkanchiki Congreso tarikaw manachu qayninpa chay procesupiqa Congreso nimusqa amam chayta apankichikchu apuntamanqa juezkunan cárcelman rinan nispakuna chay amenazarqa chay actual congresista y presidente encargado chay Rospigliosi chay Rospigliosi pues chiqa terruku wawqillaykuna pallaykuna a ver imataya kaypi kay Ajomarcapi kaqkuna rurachkanku movilización algo seguramente chay namanchika corte interamericana o corte internacional chaykunamanchiki seguramente documentokuna chayachikun jarikaw seguramente kaykunaman paqarin minchakuna diferentes instancias instituciones ONGs derechos humanos paykuna rimarichkanqa chaypiña masta rimarichkasunchik kayta wawqillaykuna bueno kay kamalla karqa rimarininchik ya son 9:10 de la noche wawqichallaypa nichallay horapas apurallamanma rirun rikya kaychatawan tukuchaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna warmas riki wichikaykamun kimsa piso altumanta wawqillaykuna pallaykuna Limapi kay San Juan Lurigancho nisqanpi kay principal wasi riki wasi calle nisunchik kay próceres la independencia ninku riki chaypa cuadra 14
chay wichimuspanriki chay seguramente baranda chay tubuchakunaqa chaymanpas umachallanta waqtaros wawqillaykuna pallaykuna chay sinqanta yawarpara pero kimsa pisumanta wichimuchkaspa mana warmacha wañukunchu pero grave kachkan nishkanku wawqillaykuna pallaykuna chaypis kunan pasakuron rikaw chaysi riki kay samu paykuna riki apurawman riki pawarinko aunque mana chay ratulla chayanku siempre demorachanku ri wawqillaykuna pallaykuna chaysi aparunku kay hospital Díaz Ufano y Penal nisqan marikaw chayna sutin chay especial hospital rikaw hospital Díaz Ufano y Peral mana penalcho sino Peral y chaypis atinchkan wawqillaykuna pallaykuna serenazgos puntata chayarusqa y paykunas yanapasqaku chay primeros auxilios rurallasqaku hasta chay samu chayamunanqa paykuna chayramuspaña riki chay emergencianta cehay kachinmanku kasqa warmakunata wawqillaykuna pallaykuna cuidananchas warmakuna chay wichiykarinma ari warmakunaqa riki travisyachkanku rikaw kayna wasi patankunapi tiyachkanku sayachkanku hinaspariki urmaykarin wichiykarinko chaykunata wawqillaykuna pallaykuna qawan llakananchik uña warmakunawanja con eso deja ripuchakunchik pasachakunchik wawqillaykuna panichallaykuna paqarinkama tutamantakama tukuykuña rimarininchik informativo regional uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama llatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinata